Hello guys, sagluto akiti tabungaw, sidaen iti Lucano. Ayan, nabara da jay, paglutan ni kantay ti mantika, basit lang, igisatay basit. Kabil tay jay, lasin na. Yun, apya pagtip-tipon, nagkasyalis ko nga malutong, maksit da jay bawang na. Ayan. Yan na ang ground. Naimas mo may di sa iti sardinas daytoy. But, hindi namin kayat ni neneng ko, kaya kunting ano lang, sahog na karne. Di best talaga ti sahog na ti tabungaw ke sardinas. Nagita ti sigsidaot ang kanayon. Imbag tadulat pa dito yung magatang. So, ag brown, ikabil daytay, karne, basit. Basit lang. Kapahamot ang mga plain. Then, ada kamatis na. Tapos, ground pepper, paminta. Ati ngamin karning inlaok kukit na i-roast day dyan. Yung nuhangan na i-roast, na dapat di karning alutyon. No karne talaok mo. Tanto gijay bawang kadapano. Then next, mahilig ako iti kamatis. Ati kamatis, mulami. Galing di garden. Ayan. Luma talaga iti ko. Iti masilag iti maimula taglawlaw nga hanga may kan iti abono. Ano ma-spray yan di any chemical. Ayan. Tapos, salugan tayo diit. Mga 2 minutes, hingga na medyo malusak jay. And no, naluto yung kamatis na. Ayan, pwede na, mga kapatid. Ilagay tayo atoy tabungaw. Then, half cook lang. Kasi ang kami mahilig unay lagi ito nalusak. Tapos, lalagyan ng seasoning. Ginagamit namin dito yung vegeta, parang ano rin, kaslamit lang, magic sarap. Ayan. Ayan. Pagpantay basiti. Bigyan na basit. Basit lang. Kasi agdanong dati. Ganyan. Kukas na lang. Kabasit na. Si dati talong na tao. Ayan. Takpan ti within 5 minutes ata naluto. Tapos nga una malusak. Time imas. Yung nagdatugpol hanga makakumkum. Talaga lusakon. Ayan, naluton. Sakto lang, mga 3 minutes lang. Tapos hanga nalusak. Naimas ngamin no, dati kamatis na kasi aglalo na mo nga laokan ti sardinas. Kasi dibas kanyami dito as Ilocano, yung kamatis la, sardinas lang, tsaka gisamon na imasen.
Ngayon ko na, ngamin kahit ni anak ko. So nga medyo sinawag ba si ti karne. So nga kasta. Ayan.